Уважаемые зрители, рада приветствовать вас на концерте 9-го международного фольклорного фестиваля «Интерфолк» в России. В этом году на фестивале вместе выступают коллективы из Австрии, Абхазии, Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии, Греции, Индонезии, Ирана, Казахстана, Китая, Латвии, Мексики, Польши, Румынии, Эстонии. Конечно, широко будут представлены регионы России. Прежде чем пригласить на сцену наш первый коллектив, я прошу убедиться, что на ваших мобильных средствах связи отключен звук. Спасибо. Встречайте наш первый коллектив. Танцевальный клуб международных программ из Индонезии. Художественные руководители Яхья Мухаймин и Рассан Янин. Ришки Айсияри, попури из танцев. ليس الله ربنا على نور العالمين محمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ليس الله ربنا على نور العالمين Nyawa ketanya di dalam badan barang pinjaman si ada Tuhan beri untuk bawa dan sejauh pulang nyawa dalam badan Tuhan berjebri Allah nyawa ketanya di dalam badan barang pinjaman si ada Tuhan beri untuk bawa dan sejauh pulang nyawa dalam badan Uring belah otak uring megok biasa lagau dalam dunia dan sepakat bagi kerjanya udah lambat kamu tidak akan uring belah otak uring megok biasa lagau puja utama dan sepakat bagi kerjanya udah lambat kamu Dari bukan akan berlambulan sebut karo engkau jinara Dari bukan akan berlambulan sebut karo engkau jinara